umumenyereza wabo mushasha ari we Alonso yaravuze ati ico mumenye yuko tudatangiye season nabi, ahubwo iyi ari season twariko turangiza season turayitangiza, aracyafite ikizere yuko ashobora gutangira season nziza. Ariko nkuko mubibona murabona ko Real Madrid atakinini irahindura, kuko twagiye tubona abajweri bari bizewe na Carlo Ancelotti aribo Rodrigo yabashije kurya bench iyi match yose ntiyagaragaramo, ndetse tunabona impinduka zigeze zitandukanye. Ariko muri zo mpinduka zose yari isanzwe ifite igikombe cha Champions League, ndetse akaba ariyo na team kuri none cyangwa se kuri ubu iyoboye hariya muri Europa, cyangwa se niyo iyoboye isi yose ku bukomezi isanzwe ifite. Ni PSG yari isanzwe yatsinze za Bayern, ndetse no muri Champions League yari yatsinze ibitego bitanu byose ibitsinda Inter de Milan, ndetse n'iga Inter nayo yari yatsinze ibitego byinshi hariya za Atletico Madrid. Iyo rero PSG tubona neza yuko ifite ubudahangagwa bukomeye cyane, ifite umukoca w'umu Espanyol yaraje arabaduza cyane, ndetse ico gihelo nguko bisanzwe ni kuri Achieve Your Dreams TV mukunda cyane bashikiriza ibiganiro bya siporo, kuko mwaraye mubonye ejo hari match idasanzwe yaraye ihujije Real Madrid ndetse na PSG yo mu Faransa, ndetse na Real yahariya muri Espagne. Kuko byari bisanzwe byitezwe, twari tuzi neza yuko Real ishobora gutsinda PSG bivanye n'amamatch yagiye abahuza mbere na mbere, imatch zageze zihura mbere na mbere. Ariko kuri none byahindutse, ni Paris Saint-Germain yaraye itsinze Real Madrid ibitego 4 ku busa. Ni ibintu bitangaje cyane mu buryo umuntu wese waraye ubonye ibyo bintu yaratangajwe cyane na PSG. Rero iyi ni PSG yari isanzwe ifite igikombe cha Champions League, ndetse akaba ariyo na team kuri none cyangwa se kuri ubu iyoboye hariya muri Europa, cyangwa se niyo iyoboye isi yose ku bukomezi isanzwe ifite. Ni PSG yari isanzwe yatsinze za Bayern, ndetse no muri Champions League yari yatsinze ibitego bitanu byose ibitsinda Inter de Milan, ndetse n'iga Inter nayo yari yatsinze ibitego byinshi hariya za Atletico Madrid. Iyo rero PSG tubona neza yuko ifite ubudahangagwa bukomeye cyane, ifite umukoca w'umu Espanyol yaraje arabaduza cyane, ndetse ico gihe yarasanzemo umukinyi rurangiranwa ari we Mbappe, Kylian Mbappe yarasanzwe atsinda ibitego byinshi hariya mu Faransa, ndetse no muri Paris Saint-Germain yarayoboye yakomeza gutwara ubushimwe bw'abajure bagiye batsinda ibitego byinshi. Uwo rero akimara gushika bakoranye na Luis sezo imwe, ariko birangira n'ubundi uwo muntu cyangwa se uwo mujwere Kylian Mbappe asezeye aja muri Real Madrid, kandi ndetse mu kugenda yagendeye ku buntu. Ariko amaze gushikari Enrique amaze gushikari mu mugwi wa PSG yabashije kubwira timu yose, aravuga ati ntabwo dukeneye mujwere umwe ubasha gutsinda kugira ngo tubashe gutwara ibikombe, ahubwo twebwe dukeneye timu itsinda ibitego bikenewe, ariko bagabasha gutwara amatayito cyangwa se ibikombe. Rero bakunzi ba Achieve Your Dreams, iyi timu iraryana ya Enrique cyangwa se uriya mu antrenere wabo udasanzwe yakinishije abajwere batazwe cyane batari n'abastare ku rwego rwo hejuru, ariko yaraje abagira abastare hariya baduwe, yaraje abahindura abakinyi bakomeye cyane, ni n'abana bakiri batoya. Rero twaraye dutangaye cyane ibasha gutsinda Real Madrid, ubu naho ikazobasha guhura na Chelsea kuri finale. Iyi ni Paris Saint-Germain buri bantu bose biteze bavuga ati niri favori gutwara kino gikombe. Ariko kandi tubibutse yuko na Chelsea ubwayo ni team ikomeye cyane, yagiye itangaza amatimu akomeye ahantu bagiye bahurira mu bikombe bitandukanye, yagiye itangaza abantu, ndetse izitwara n'ibikombe itaba iri na favori. Rero n'abajweri dutegereza ndetse kubabwira yuko ari abajweri bahagaze neza, aba nibo bajweri bonyine bashobora guhagarika PSG ndetse ikabasha gutsinda. Rero turabashimiye bakunzi ba Achieve Your Dreams, ico twobabwira mukomeze mudukurikirane, tugume tubabwira inkino uko zaraye zige
byagenze cyangwa se tunababwira finale uko izoba imeze hagati y'izi timu zombi, azoba ari PSG izoba ihuye na Chelsea yo mu Bwongereza. Rero Real Madrid turabona yuko umumenyereza wabo mushasha ari we Alonso yaravuze ati ico mumenye yuko tudatangiye sezo nabi, ahubwo iyi yari sezo twariko turangiza, sezo turayitangiza. Aracyafite icyizere yuko ashobora gutangira sezo nziza, ariko nkuko mubibona murabona ko Real Madrid atakinini irahindura, kuko twagiye tubona abajweri bari bizewe na Carlo Ancelotti aribo Rodrigo yabashije kurya bench iyi match yose ntiyagaragaramo, ndetse tunabona impinduka zigiye zitandukanye, ariko muri izo mpinduka zose nta kintu na kimwe cyagiye kigaragara. Rero turabashimiye bakunzi kuba mukomeje kudukurikirana ku mwanya, murakoze cyane, turabakunda, mukomeze mukurikirane ino TV yacu, mugira subscribe, sabone ndetse na comment, murakoze cyane.